E rere tonu ana ngā mihi kia koutou o te taiwhakarunga o te taiwhakararo kua hoki mai ki tēnei hōtaka o tātou Something for the People. Ara, ko hoki ora mai, Ani Piki. Duits. Duits! Kua hoki mai e te whānau. I hea raini koe. I roto i ngā wiki, pātai mai ana ngā iwi nei, kei hea Ani Piki. Wow! Kei hea koe. I hea koe. I hare atu au ki Korea. Ai. Korea, na he ori te tō rātou reo kia tātou te Māori, nā reira ko ngā oro puare he rite kia tātou. Nā reira, Korea i reira hau ki te... Anyangaseo. Oh, he pai ake tō reo i tāku. Kamsamdida. Ai, tika. Anyo. Nei tō reo Māori. Piko paeo. Koe rā ngā kupu, e mohe anau. Ko te piko paeo, ko te kei te tino hia kai ahau. Oh, man. Engari, Kāre mātou i ko te haka. kapahaka tēnei o te kuini ni. Ai, i whānui hia, i whakawhānui tērā kōrero. Kau, Ina. engari rātou katoa i mea te, ani, kau e putarawa e rā kōrero, i mea te, harai te mea nāku e rā kōrero. Ai, ko shame e kea, waihanga kōrero ana. Engari, i pēhea te whiako. Ia tāhua kamutu i ngāwari, i māma ngā mahini, kamutu kei te mohi o korua nei ki enei momo kaupapa ka hare atu koe, ka tū koe, ka mahi haka. Ki tēnei kaupapa, i āhua tahi rā ka hare atu ka mahi i tētahi parade, nā reira i hikoi noiho, ki te iwi i te Māori. Ana te rā whaimuri atu, ka whakatā, ka parore haere. Ka arotake kai. Ai, Ni, koina te nei. tahi wā mātai mahi, he noho ki te arotake i te kai, ka riko atangia mātou, e kai ana. E pirangi anau ki te piri ki tēnei kahaka. Hei, me haro. Pono, me tai atu te matatini ki tēnei kaupapa, nā te mea hoa, he kamutu he nui. Tērā tētahi wahanga o tēnei whetiwara, he carnival, ne, mō ngā tamariki, kamutu i pokea tēnei kaupapa e te kaumātua. He ātāhua tēnā. Engari, ko ngā mākete hoki i reira, nā reira ngā kai, taino atu ki ngā hopa, mo te, etahi o ngā mehe random. I mahua i a koe te hōtaka kōrero mo te kapahaka, ne? Ai, tika. Kei te pēhea te kapahaka. Oh, kei te pai mātou o whāngara, kua whāwā mātou wānanga. Whā! Kua whā. Ai, te kaua mātou, i oti ke iau te kōrero tērā i tērā. Terenga, ka te kaunga wānanga o whāngara ki ia matatane. E tohu tērā, ne? Kei te mohe o rātou, kei roto rātou. Ai, e mai ana te haere. Ko, koina tā mātou rautaki ka ata whakarite. Ai, tika. Pēhea ngā rangi uwehi. Ka rea uta ki te wānanga tuatahi. Ko hea o koutou wānanga? Aua. E rangi i te wā i puta ngā rā, kua puka hia taku hāre ki tētahi kaupapa no reira i mea tu au aroha mai e te whānau. Kua tāpui ke tēnei wikene, e hare anau ki tētahi te kaupapa. Me koe? Ka takimi au i a koe i te parirau. A te rātou. Ai. I tū te haratai tuatahi a Ngāti Whakaue, engari ka reo i tā atu i tā wāhi. Mai oko tenga, te kaiako. No reira, Speaking of parirau. E tino kite ana tō korua aroha nui. Kei ko te maure katana. Kei te kiri koe i tō tāu arua. Engari, tā wahi reira e whakahua nei taku pakipū me kei ngā wiki kotaha ake nei. Mā Radio New Zealand, no reira. I runga i tērā no hoki, me mihi te tangata nei. I te mea ko whakaingoa hia, arua mata, te documentary, ki ngā whiringa toa, mō ehia wāhi, mō wāhanga. E toru? E toru ngā wāhanga? Ai, tingans. Te hea wāhanga era. Ko te wāhanga ki te reo. Te māngai pāho, te wāhanga ki ngā pakipūmeka. Ko mātou ko tā whatanui, mo te hikoe nui, te rua te kautau, me te tahi atu mea hamoa, me te wāhanga Best Sports. Ai, noho whakaiti ana. Engari, he rahinga mea Māori. Ai, pai tēnā. Kei tiki ake ahau i te kōrero a Ngāti Whakaue. Huro.
Ai, hoi ka mōhio. Oi, koe tēnā. Nā kahurangi ho mai. Hoi anō e te whānau, me whati atu tātou ki roto i ngā kaupapa o te wā, me te wāhanga e ki ana ko something for the Pūrongo people. Ai rā, tēnā tātou e te iwi, hei whakaupoko ake i a tātou kōrero i tēnei wiki, ka whakawhiti atu tātou ki roto o mā tātua. I ki te pēi tahi o koutou i te karere mō ngā uri o Pōtiki, te māpū mangaru Barbarians i o Pōtiki i mauheretia i nanahi nei mō te whakapō au pi te take. I kōrero ai ki tētahi o ngā uri o Pōtiki i nanahi nei me te ohorere i tēnei mō moahuatanga, me te pōuri hoki te ngākau ko pā no tēnei mō moahuatanga ki a rātou. Rua te kaumāwaru ngā tangata i mauheretia me tōna warurau tāra te wāriu o ngā rawa i Murua. E toru te kau ngā tiwhi. Warurau mano. Warurau mano Te whakarai, mo te warurau noho. Warurau mano tāra, tate ki te miriona tāra. Te kaumā waru ngā mauheretanga i te rohe o te wairiki piki atu ki Tāmaki Makaurau. Engari koe nei te o ngā huatanga kua kitea i roto i ngā tau tata nei. Kua pēhi i tērā wāhi, tērā whaitua o Pōtiki. Rua te kaumā waru tangata. I mauhere. I roto i te tahi hapori paku pēnei o Pōtiki nei, he piki ngaromanga tērā. Tega. He kaupapa. Kahatia ngā whānau. Koira, ana i kōrero au ki tētahi oku tāngata i o Pōtiki. Nā nahi nei, me te māharahara, i te mea ko etahi o ngā tamariki a te hunga nei, kei te pōhanga reo, kei ngā kura. No reira, e rere ana te aroha ki a rātou. Koira hoki tētahi o ngā maharahara i tēnei wā. I puta hoki ngā kōrero a Rāwiri Waititi me te Pāti Māori, ngā maharahara a ngā mahi a ngā pirihimana, i tēnei hapori, e mui ana i te iwi Māori, me te whakapai, kei te āhua tāmi hia rātou e te ture i tēnei wā. No reira, ko te whānuitanga o enei kōrero ka puta hei ngā rangi e tū mai nei, me te hia kia kōrero ki tētahi o rātou hei te wiki e tū mai nei pia. Tērā kaupapa tērā, kia whakawhiti atu tātou ki ngā ahuatanga o te Kimi Mahi. Whārau, neke atu ngā tāngata i tuku i wā rātou redundancies i te whatu ora, arā ko te Health New Zealand tērā i ngā wiki ko taha ake nei. Whārau tāngata, kei tiki te tātou i te toki, kua tau ki runga ki te ranga i tūmata whānui tēnei. I etahi wā, enei ko kōrero hia, enei kaupa mo ngā tini tari, e kuiti mai nei, ne? He ua i te mea, e harai te mea he nui ngā mahi kei reira, hei kāinga rua mā ngā iwi nei, ne? Koira. Engari, koira te tai awe noho nei rātou i tēnei wā. Nā, kei te mohi o tātou ki te taumata o te aho te ake runga i ngā nehi i tēnei wā, nā te ruarua o ngā kaimahi. No reira ka aroha tēnei momoa huatanga. Nā, ko te whiore pia o tēnei kaupapa, ko te kaupapa tuatoru, neke atu i te whārau mano ngā tāngata kei te whai i tētahi momo penihana i Aotearoa i tēnei wā. No reira, aha koa kei te whakarere o rātou tūranga mahi, e tipu ana te hunga i Aotearoa e whai penihana i tēnei wā. Ngā penihana rereke, aha koa tērā kei te kia nāhinara engari kāri te piki te tatauranga kore mahi. Koe anō. Koira te... Te takunga. Te takunga. Kotahi. Ai. No reira, neke atu te ruarau mano ngā tāngata kei te tautoko hia i te kaupapa Job Seeker Support. I tēnei wā. Kei te rere ngā whakaaro ki a koutou. I tēnei wā nei. Hei, whakapiki pia i te mauri. O e nei kōrero. Kia whakawhiti atu tātou ki tā wāhi, ki te tātou ngā karere mō te tīma kirikiti wāhine o Aotearoa, ko ngā rarau he mā. I eke ki te puhitai ore o te whakataitai o te ao T20 Cricket World Cup i tēnei wiki. He miharo. Tēnō miharo. He miharo i rungi te mōhio i hinga i a rātou ngā tukinga te kau. I mua i I mua i te whakataitai. Tēnō kore nei ngā iwira i mahara ka pēnei rawa te pai o ngā wahine nei. Arongo ana koe i te mauri, i te hāputa o te riri. Ana koe rā i puta te ihu. No reira, e mihi ana ki ngā uri Māori e toru o te kapa. Kia Lea Tāhuhu, kia Susie Bates rātou ko Eden Carson. Ko te meka tino whakamiharo ki ahau. Ai, ko te utu. Ko te utu, ka tukuna, kia rātou, ki ia kai tākaro. Ai. Ko te ruarau i rima te kau mano tāra. Rawe. Wow! Mehe paki. Oh! Atareta kei te tākaro ka koe i aia nei. Ai, koia.
Hei aha te whitu kōrero. Hei aha tēnei pūrari haupoi. Kriketi. Tata ki te kotahi miliona tāna ka riro ki ngā whānau Māori. Ai, tēnā. E miharo E tēnā. mihi ana kia koutou wāhine mā. Ia tātou kōrero wāhine toana. Ai. Ko te kaupapa whakamutunga kei te rārangi kōrero i tēnei pō. You are not my king. Koera te kōrero te senata. Iwi take i Ahitereiria Lydia Thorpe. I te whakaeketanga o Kingi Tiare ki runga o Ahitereiria i tēnei wiki. Tēnei, i te wai ki te hau i tērā, ahua throwback tērā, ne? Ai. Ki ngā tau iwa te kau. Ne, waitangi, kaore koe i i tino, waitangi. kaore koe i tino kite i era tu whakatumatuma i aia nei. He miharo, e mihi anu ki te wahine rā. Ai, give us our land back. Ai, we want a treaty. O, tai o tērā, whakaro. Ai. Ai, But, engari, i puta tēnā whakatumatuma, puta whānui te ao i Ai. tēnei wiki. Ai. Me tō tātou mōhio ki te hāngai o era whakaaro ki a tātou. Nā atu i Ahitereiria ka rere rāua ko Camilla ki Hāmoa. Ki hā moa. Ai, kāre, tōna tikanga i haere mai ki Aotearoa nei, engari i te mene te whakamutunga i whakakorehia te haeringa mai ki kone. Haere ana ki hā moa. Ko tēnā. Haere ana ki hā moa te ūpoko ariki, ana tai mai ki a hā moa, erere ana te hine o te waka o tētahi atu whenua anō hoki. Oh, ka aroha. Ka mutu kua whakatāre wa hia ngā mahi whakatika i tērā no te taingāti o te king. Hoi on, huira ngā kōrero i tēnei pō e te iwi, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā Ai. te māpau. Hoi anō, me whati atu ki te wāhanga e ki ane ko something for the kaupapa people. Mai hoki mai ane, piki nau mai hoki mai. Nā, E tino pēnei ana ngā Oh! manga. Okay. nā, ko te kaupapa. Ai. Hei wānanga, he mahanga kaupapa. Hoi anō, ko te kaupapa hei wānanga mā tātou i tēnei wānei, ko te hui nui, ko te hui a motu, i tū ki pūnui a toka. Nā, O i te toka. koe ne? I rei rāhau, hoi anō, hei huaki ake i te kaupapa, anei te kiriata, nā ngā whanaunga Kia ora. o ngai tahu i tuku mai, hei huaki i tēnei wānanga, kia mā takitaki ake tātou. Piki mai, kake mai rā te motu whānui. Ki runga i te marae o Tuehiwi. Ko tau te wairua i te mea i tae mai e tahi. Nō reira, koia te mea nui, ko tae mai te iwi. He tuatahitanga hoki tēnei mā te kuini hou, a te ariki nui kuini ngā waihono i te pō, pōtatau te whirowhiro te tuawaru ki te waipaunamu, a kia whai i te tauira i whakatakotohia e tōna pāpā. Ko te hui a motu ki runga o tūranga waiwai, ka puta te kōrero a te kingi, tai hoa ki a rongo i ngā kōrero a ngā hau e whā. Ko tai mai ki te whakatutukitanga o tēnā kōrero. Ko tai ki runga o rātana ki te uru. Ko tai ki roto i a kahungunu a ki te rāwhiti. Ko tai ki runga i a te arawa, ko tai ki runga i a ngapuhi. Ko tai mai anō rā ki roto i te waipaunamu i tēnei rā. Me te marama o te honohononga, ko rā kei te kura, te tupuna whāia o Mahinarangi, te whāia o Tuahuriri. E whakakotahitia nei i roto i ngā whakapapa, e whakakotahitia nei i roto i ngā tūmanako mo te koke whakamua o te ao Māori. E hara ko te iwi Māori anake i tae atu ki te hui. Ko ngā iwi take no kānata, anō hoki i tae atu. One of the things I really love is the whole symbolism of the joining together of the waka and the canoe, and what we can learn together, how we can prosper together, and how we can feed one another through the bounty of the land. And a lot of that isn't just about economics, it's about putting our minds together and creating a new and different world for us, because I feel right now the world needs more indigenous knowledge. Aha kua ka moe te kaupapa ki roto o Ngaitahu, ko te whai kiko te kōrero te aronga nui o te pūnui o toka. Kia whakatakotohia tētahi kaupapa hei wānanga mā tātou, mo te tūpono he hua mā tētahi. Nō reira, i nā ka kitea he hua o roto i enei kōrero, a ka pai hoki tērā ki te kore, he pai hoki te wānanga. Tāre ana te wā ka kite i ngā hua ka puta mai i ēnei hui a motu. Shakaila Andrews Alapaki,
Tahu News. Rere tonu ana ngā mihi kia koutou e ngā whanaunga o Tahu News. Ka pai tērā pūrongo. Hei, wānanga mā tātou. Ana i taia tina nā tūkoe, Ai. whakamaramahia mai te wairua. Ai. I pai ki au. I reira katoa tātou, mātou, i āta whakarongo ana. He pai tērā kaupapa, e tino mihi ana ki a ngai tahu, i tuku mai he tāhuhu kaupapa. Hei wānanga mā tātou. I te mea i etahi wā, ki te kore Āhua whai. rangirua. Ka. Rere ngā kōrero ki wiwi ki wawa no reiri hāngai. Ai. E mihi ana... Tahi ana ke te wāhi. Tahi ana he te wāhi. Awai. Karakau he tēneti anō mo tērā mea, ana i kōrero pērā a Justin Tipa, rangatahi mā, kāre mātou e whakatū tētahi Youth Forum tent, kei hei noho mā koutou, me noho mai koutou ki kone ki te whakarongo. Ka pai tēnā. E pai, i tino miharo kia hau, e tahi o ngā kōrero, whakaoreore nei a tātou. Nā, i kōrero a Justin Tipa i ngā wiki ki muri nei, mō e tahi o ana whakaaro kia reti, ne? Ngā reti whenua, me hoki mai ki te Māori, e ki te anau i te ahunga mai o e rā whakaaro, i te mea ko e tahi o ngā inianara, ngā iwi taketake rā, i kōrero mō tērā, Right. kamutu i whakātu i ngā hua o a rātou mahi. He ha e tahi o e rāhua. Wow, taine rātou te whakatū i o rātou no papakainga, e ringi ko kei te whakatū papakainga, kei te whakatū longhouse, marae, kei te whakatū wharehā kina, i wai i roto tonu i te hapori. Pare ko hunga. E miharo, Pēhea nei, nā te me ko e tahi o ngā nawe pēr, ne ko ki te mea tu kao mā ngā mā tātou te iwi, o tātou akireti e kuhu, ne ka pēhea tō rātou whakatika i ngā mea penei te infrastructure. Ai, ngā rori, He rākupu. ngā paipā. O ko taku urupare ki tērā, tai rāwhiti. Kei te whakatika hia ngā rori e te kawana. No kore nei. Oh, there you No go. kore nei. Kamutu kāre tonu, nei, pono, kamutu kāre tonu rātou whakatika i ngā rama o ngā tiriti. Koia, nō reira, e whakapono anau, tērā pēr. Hei roto i ngā tau, me āta wānanga me pēhea, e rangi kei reira te aroha, ne? Kamutu ko te tino miharo ki au tetahi o ngā ini ana rā, i kōrero ia mō ngā kaupapa, ka tae rātou te kokiri aia nei, kei te i ki e tana tō rātou papa whenua, i āta whakamaro ke hia ngā awa, i ringi hia ngā roto, ke pai ei tā rātou whakatū pāmu, i roto i ngā tau. I aia nei, kua whakahoki mai he awa, e hoki mai ana ngā hāmana. E nā, koe rā tō rātou he food sovereignty tērā. Ai. Nō reira, koe nei e tahi o ngā kaupapa, nā te mea, ko rātou anō moni e nei, kei a rātou te mana motu hake mō rātou anō whenua, taine rātou te ata ki, ka pai me whakahoki mai i ngā kai ai, ne? Kia ora. E miharo. I hua mai e tahi o ngā mea kaore i tino o ngā ua-uatanga. Ai. I whakahua te e tahi o ena. E tahi, e rangi, koera te ki, ne, hana Regan e mihi ana ki aia, mena e pīrangi ana koutou te hoki ki te mātakitaki. He pai ana kōrero, e tahi, i rere e tahi nawe, ne, mo te ahu o tā rātou kōrero mo ngā whika i ngā economics i ngā wā katoa, ka ki mai a hana, wow, kau, he pōtiki tonu tātou, ne? Te ao Māori. Take it away. E mihi ana ki ngā iwi nei, e kōkiri ana i te language nest, i ngā longhouse, kei te tonu rātou ki o rātou mā tāpono, me pēra hoki tātou. Kāre anō e ke ki te roanga ke Ai, te hui mata ki au te pōhiri. Ana ki te au te haka te tairāwhiti. Ki te waipai. Hei kina ki te kororoa tāherewini, ne? Ai. Hini mapea ngā haka. I te kōrero hau ki a tāpsi muri mai te ua mena kaore tāi koe te huna. I te rārangi o mua ia, ne? Ka puta ia te kororo, ka nui tēnā he. I te mea, ka tīmata kāpana, and then, rea kia whakata. All right. And then, Kura ki waka. ka rere ngā haka. Yeah. Engari, koira te hui nui tuatahi. Te ariki nui kuini ngā waihono o te pōne. Ka wai ana I tu atu i tāna paukai. I tu atu i te paukai, engari, motu nei. Ka wai ana i te kau ai o tōna pāpā, nāna tēnei kaupapa i karanga rā ki a tākiri i tū te kotahitanga. I tino rongo hia tērā, te kotahitanga te hui? I ka hakara whiua ngā mihi,
ngā poroporo aki ki te kingi, nā tēnei kaupapa i atu kōkiri, ne? E mihi ki te ariki nui, ki a ngā waihono i te pō, me tana whānau, i tai mai ki te whakapūmau, ki te whakatinana. Ne? E koera e tahi o ngā kōrero ki au e tātou mā. Koutou e whakarongo e mātakitaki nei, tātou e noho nei. E pātai ana ho, pēhe te whakatinana. Kei rato i a tātou. Te rā mahi. Pēhe a tātou whakatinana. Ko waiho mā ngā iwi ki ānei me pēne. Me whakatinana tātou i te kotahitanga. Engari, hei whakapātaritari noi hoi a tātou. Hea te hua. Ne, koe nei te hui, ki rongo tātou ngā kōrero. E maramana ki tēnā. Kawea tēnei hui ki ngā hauewha, ki ngā taikapa. Engari, hea te hua ka puta ne, i e nei hui. Nā te mea haere te mea ka haere atu ki te kāwanatanga ka mea atu anei. Nā reira ai. Ko te hua kua puta, ne? Kua kite, kua rongo, me mahi, ne? Ko te hua kua puta, rua me te hawhi mano tangata i rere atu ki bloody o tautahi rāmo. Tuahiwi marae. I tuahiwi marae ki te kōrero mo te kotahitanga. He piki i reira hau. Engari mā te kōrero ka aha. Koe na pia te patai, ne? Ki te au i etahi amu, too many hui, not enough tui, te rā momoa tanga. Hei te piringi hoki ki te whakarongo, te ki te rā nei i o koutou whakaro ki e te hui. Te kare au te takahi, te kaupapa. Nā te me kiauna he ātāhua. O, i tai atu ki ngā hui e toru, i mui tēnei. Anā i tino rongo hia tērā, engari koera te whakapātari. Ko te hea te hua, ki ahau i whakaro ngā iwi o ngaitahu mo tērā, koera i takoto ai, anei te kaupapa i tātou mā. Ohanga. I te mena e rere ana ki wiwi ki wawa mama noho te ki hea te hua, i te mea karakau hua pia. Kare marama hea te kaupapa. E rangi i ohanga, i hāngai. Kamutu ore Māori kāna ngā whakaro. Ana i puta anō i a Tukuru Airangi Morgan te kaupapa mo te pēke Māori. Ai. Aha. Piki mahi tērā. Ai, pēke mahi. Engari, kei te kite i te hua o te āwhero. Ai. He whakakorikori ngā whakaro o te iwi Māori. Ko te pātai ana i pānui hoki au ngā kōrero a te tuakana a Kererua Savage i kaimahi o mua i Westpac. I roto i te ao peke. I te ao tahua. Ana mā harahara kei kore rawa e rahi te pūtea. Kei kore e rahi rawa te pūtea. Hei whakahaere i tētahi peke. Mena ka whakakotahi mai ngā iwi. Pēnei a Tainui, pēnei a Ngaitahu, pēnei a Ngāti Whātua. Ngā iwi. Ngā iwi he moni o rātai. He moni ā rātai. Ngāti Tūwhare Toa, ne? Whakaro anau tauhara. Kotahi mai rātou. Ka tae. Ai, ingari ko te pātai ia ne, ka pēhea tā rātou kaupare i ngā piki me ngā heke o te ohanga, o te mākete, nā reira, mātou e hia nei. Arā pēa te whakatinanatanga o tēnā kōrero me mōhi o tātou te Māori i te tuatahi, me mārama pēa tātou i te tuatahi ki tēnei ao pūtea. E mārama ai mua hea uru atu ai ki roto i te ao mākete, ne, kei te mohi o kōrua. He investors kōrua? Ko etahi iwi kei te āhua, kua whai wāhi kē ki tērā ao o te tuku pūtea ki ngā uri ne, ko whai rawa. Tā ngaitahu, ko ka uru ora tētahi roto o Taranaki, e āwhinana i ngā iwi ki te hoko whare, ko kei Ngāti Whātua hoki tā rātou ake. Nō reira, kei reira etahi tauira, engari kei te piringa ki te mōhio pēhea te hiku roa o tēnei kaupapa. Ai. He nui ngā kaupapa i puta. Tira mihi ana ki te mana whenua. Nā rātou mātou i ata manaaki mo tērā mo te hui. Ki te au ngā kai. He reka ngā kai. Rolling hangi, rolling titi, all day. Miharo. Pāua. Nā i te kōrero nei, hua atu ki ngā kai mātua he pēke pāua. I te kōrero māua ko matua tuku, ne? I te ahi, mātou ko kawariki mā. Nā, ka tai mai a Justin Tipa. Tētahi pēke ki anei ngā pāua. Anei! Kau mātu ia. Ka pai matua. New highlight! E rangi e mihi ana ki te mana whenua. E mihi ana ki a henari te aikate. Tangata tāhua. Nāna hau i hari ki te taone, ne? I whakahoki ki te taone. E rangi hari a hau ki te hōtera he.
And i roto i te waka tana māma, ko ia mi tana māma, ko haumuri, kāre au i pīrangi ki te kiki, aka, ko te hōtera he tēnei, hoi anō, tēnā, kei te pai tēnei, ka ki te... Mihi, mihi ana ki a koe mā, bro. He maha ngā kaupapa, kua puta, ko te mea tino pai, ko oti i roto i tēnei tau, hei te tau e tū mai nei, ko te mea tino pai, actually, i rongo ahau. I puta i a Justin anō hoki, ko tēnei ao e huri nei, e kōrero koe mō te poronga o ngā mahi, ngā kaupapa te kāwanatanga e kōkiri ana kia tāmi anō, ne? Ke heke te Māori ki raro, anei te Māori e ki ana e hoa mā, taka te uake. E sa he pai. Kamate anei ngā mea, ngā rau. Anei e tahi huarahi. Ai, ea hei koe, ne? Ai. Ko te tino tūmana, ko ka whakatituki hia e tātou tēnei mea, te kotahitangi. Kia whakaro tātou mo te rates thing, ne? Ai. Mo te kohinga o ngā reti o ngā whenua Māori. E noho nei... Te iwi katoa. Te iwi. Whakaro, tō papakainga i te tai rāwhiti, ohine mutu i konei, i roto rua nei, te tuahiwi marae, he papakainga tērā. He nui ngā papakainga, ne? E rā reti e utungi ana ki ngā kaunihera e mahi ana i te paku aha. Ai, kai tiki i te pitomata o tērā whakaro. Ai. Kai te utu reti, ko ngā kamupene Pākehā, kai te utu reti ki ngā iwi, mā tēnā pūtea ka whakamahia hei whakatika i ngā rori, hei utu i ngā kamupene whakatika rori, i ngā kamupene whakatika paipa. Kei te kitea te circular economy e kōrero hia nei, ne? Ko te, tino. Hea tēnā te circular economy. Te moni e rere ana i roto i te hapori, ne? Ki au, anei te tino whakatinanatanga, ne? O tāku i kōrero nei. Mena ka wātea, ka ora mai tēnei kaupapa, kei roto i a tātou, te haipapa kia whakae. Ai. Ki te tuku i o tātou reti, ne? Ki te iwi. Nā he taupā, he tairo nui tērā, he whakawhiti mā tātou. O, hoi anō, kei te kāwana tātou i a tātou anō. O, he pai ake tērā i te kāwana kore. Ne? Ai. Anei tētahi waku kitenga. Ai. Anei, ko kitea tēnei i roto i ngā hui Māori ehia kenei, huhua kua tū i tēnei tau. Ko te kaipunu o ngā tāne Māori ki te paipai. Ai. Nā koutou e whai ana i au i runga i te pukamata, i ki te peitaku pōhi. I kitea tērā, i koera te teo ngā huatanga i kitea. Ne, kare Kare ui tai atu ki te hui, ngari au e mātakia. Nā ko te, he ka piki te mana o te tangata me he mea ka noho ia ki te paipai o mua. Iahu mai he tērā. pohe he noi tēnā. Aua, engari koera tētahi momo ahuatanga ki te kā kitea. Ne, nā reira i tū, i noho ki te pāpai, engari kāre i tū, kāre o rata I taki. rahi ngā tangata. Ki ana te paipai. E ringi e rima nahe nei ngā kai kōrero. Whāngā kai kōrero. Hoi no, ko tāku i te mea i nei, kei te pai mā te tāne, anō ngā tāne e wero. Nā te aha. Mā te waineo. Koia. Tōna tikanga, mā te wahi. Engari, nā te aha tātou i pēnā. Ia, ai, tika, ia. Pātai. Ai. Hui nui tēnei. Fun, ne? Kia ki te ako. Ea, koia. Kia ki te koe te. Ai, fun tēnei. Ai. Really? Ea ia pita tipene i muri rāno e nā wana. E nui ngā gangsters i te noho e muri rāno, ne? Pai ngā kōrero a Jamie Tuta. Ne? Miharo. Iaia pēr te mihi pai. Taranaki maunga. Ai, koia. E ringi... Taha te arawa tērā e kōrero ana. Ai. Hoi anō, e mihi ana ki ngā iwi katoa i tai atu, e mihi ana ki ngā whakaro, e mihi ana ki te manawa nui o te iwi Māori kia kōrero hia tētahi huarahi. Me ngai tuahuriri, tuahiwi marae, nā koutou te motu i raupi, tēnā koutou. Hoi anō, tētahi whetu a tāhua kua puta, kauanahe nei roto i ngā wiki tatane, e rangi kua roi ia puta ana, mātakitaki ana tēnei wahine, waiata ana ki haraini. Hoi anō kua taimai no te hōtaka nei o Something for the People, te maringa nui i te mea kua taimai, tēnei kai waiata, te waiata o te wā, Jaden Randall, nau mai ki Something for the People. Kia ora te whānau. Kia ora, darling. Nō reira, let's go straight into The Voice. How was the experience of singing there and then the chairs turning around? Pretty amazing. Oh, honestly, it was so amazing. Growing up
my cousins and I used to play outside all of the time, and we used to do The Voice. So each of my cousins would pretend to be in a chair, would turn around or not turn around. So to be able to experience that in real life, it's so surreal and just an amazing experience. Jaden, you know, so Leanne Rhymes was the only one that didn't turn her chair, and ka aroha ki aia, hoi anō. If those judges of like the likes of Guy and them weren't blocked, and you know you had more of it than just Kate to select from, who would you have chosen as your judge? As your mentor, that's it. That's a really great question. I think, you know, Guy Sebastian has always been somebody that I've really looked up to and admired. I love his style of singing. However, standing there and listening to their pitches, because they speak for a lot longer than you see on TV, and based on the pitches, I was actually leaning a lot toward Kate. She was saying all the right things, and I felt, just by the things that she was saying and maybe the things that she was kind of emphasizing on my like work-ons and stuff like that. I was really resonating with her actually. Jaden, e mihi ana ki a koe, moi koe eke ki te whiringa toa o tēnei kaupapa nui whakaharahara. How are you feeling knowing that this is the final week of The Voice? It's crazy. You know, a lot of this stuff, well, all of it is pre-recorded. And so week after week, I kind of know the outcome, right? I still feel nervous, even though I know what's going to happen. Yeah. But this week is the first time where I don't actually know what the outcome might be. And it is, I will admit, it is quite nerve-wracking. But I am so grateful to have seen all of and felt all of the aroha and the tautoko, especially from our people. I can't even express how much it truly does mean. You know, how we alluded to, you know, very experienced i roto i te ao kapahaka. How have you used like your solos and all those sorts of experiences in te ao kapahaka? Has that helped you in The Voice? Oh, I 100% believe so. I think, you know, when you perform kapahaka, you become a storyteller, right? Your intention is to help the audience feel what you're singing about. And so I think in doing all of that, it's able to kind of transfer into my real Pākehā music. And especially with, I think as the rounds have progressed in The Voice, my performance has gotten a little bit more confident, I guess. And I think that was just because I had a moment. I was like, actually, I've done this before. I just need to draw from past experiences. And so I think it's definitely helped. He miharo e rā kōrero. We were saying off camera, e tino pai tēnei I te mea, our tamariki need to see someone that is like them, that has been on a stage and now kei te whakatutuki I ngā wawata me ngā tūmanoko. So this is awesome. Also, just a random side note question. How many extra followers have you got since being on The Voice? Has your IG fan group like rapidly expanded? Honestly, it has. It's so overwhelming, but like in the most like exciting way. Yes. I think since my blind audition aired, I've probably got about 8,500 from that. And so that's so exciting. That's just on Instagram, but you know, the Facebook's been growing, which is very cool, and TikTok. And everyone's just so supportive on there, and I love that about personal pages, right? They come and that because they want to see what you can do. So. Okay, and so your fan base has grown, which is amazing. Now, this weekend, we need people to vote there. And how many people do we need to vote? As many as possible, and how do we vote? As many as possible would be great. Unfortunately, in Aotearoa, we can't actually vote. So if you have any whānau in Australia... get all of our whānau in Australia. Then please, you text Jaden, so Jaedyn, to a number that I don't even want to say because I put it on my story the other day and I got it wrong. Oh my goodness. So we might need to fact check that. But everybody gets a maximum of 3 votes. There's about 800,000 Māori I was going to say. New Zealanders in Australia, 170,000 Māori. Nō reira, kia kaha koutou, e te iwi, ki te pōti, you get 3 votes. That's us. That is us. Vote for us, e te whānau. Me ana koe. Now, this is tino whakahira tēnei wahine te mea, there are many strings to her bow. Now, tētahi o ngā kaupapa, e kōkirihia ana e koe I tēnei wānei, you are the voice of Moana, the Māori Moana.
And Ai. how's that going? Now, kua puta ngā pānui, kua puta ngā kōrero, you're currently in Tāmaki Makaurau doing Māori moana. That's cool. Oh my gosh, isn't it? So yes, we've just announced that we are doing Moana 2, Reo Māori. Aye. And what is so exciting about that is this is the first time that any Indigenous language has ever released on the exact same day as English. So Moana 2 isn't even out yet. So we are releasing on the exact same day so that our babies, our tamariki, can hear the movie in their reo first and their reo only. And That's so I'm mean, so eh? beyond Boy, that makes me grateful. want to cry. Isn't it? That's mean, eh? They're not going to hear, they're not going to see the Pākehā one first and then have to, it's straight I te Māori. whakamānutanga o Encanto Reo Māori i whakaatuhia mai tēnei i roto i te whare pikitia, ka ahuro te whare. Mea kui tamariki. How does it make you feel, Jaden, to know that you know, you're inspiring a new generation of tamariki Māori? Oh, honestly, that makes me want to cry. That's such a big, goal of mine is just to kind of show our tamariki, our rangatahi, and even our pakeke that you can do anything that you dream of, and you just have to give things a go because you don't know if you don't try. Nei, kōrero, carry on. No. I kōrero mātou mō ngā haratau kapahaka i te timatatanga o te hōtaka. Ko taku pātai ki a koe, ka tūrā nei koe ki te matatini? Ooh. Oh, I wish. Oh, thank the Lord. Because I'm sure we can work some sort of No, deal no, out. no, Ati no. te kau i. Yeah, there's a few rōpū options. Oh, thank you, Te whānau. But Carl, I live in Melbourne at the moment. I've just moved, so I need to find my bearings there and pursue my music there. But honestly, one day like that is the ultimate goal. And I hope it's sooner. Ahitereia's got some rather kapahaka options as well, actually. than- Hey, There you go. Well, actually, then you never know. You never know. I'm sure they would happily allow you in For a trial. 2 wānangas. Hey, 2 wānangas, you'll be in the group. Have all the solos. Yeah, they'll go, kapai, Jaden, you're in. You guys are funny. No, hoi anō, e mihi ana ki a koe. It's amazing. You know, we've got the voice going on, and then with moana, our reo Māori, our tamariki, our whānau, you're right. And Pakeke can put a face to the reo as well. Whānau. It's mihi ana ki a koe, e kōkiri nei, i o kaupapa katoa i roto i tō Māoritanga, which is just like normal, ne? He a tāhua. So e mihi ana ki a koe, kia pai, te roanga o te wiki, and any Māori that I know in Australia, kei te mea tū ki rātou, Ai. vote. Check out. Vote. No. Me pōti. Babe, can I ask you, what was it like with like the water falling on you, that production side of things? Oh, yeah. What was that like? Honestly, it was so cool. Like, never experienced that before. It's so funny though. In the camera rehearsal, I remember a freaking big raindrop, and I was sitting. I was like, oh. It was so funny. Now- But honestly, it was so cool. That was actually rain? Yeah, it was actually water, and they made it warm for me, which is very nice. Wow, because I thought it was wow. just steam or something, but they were spraying water. Yeah, so at the back it was steam, and then when it went to the thunder rumbling, it actually started raining. Oh, my life. Yeah. Well, Can't wait. You've made fans out of. I Thank mean, you. we were fans already Yeah, anyway, I but you've made. Thank you've you. got 3 extra fans right now. Thank Tēnā you, koe, guys. Jaden. I Ngā appreciate mihi. that. Thanks for having me. Kei te pai. Good luck. Bye, babe. Thank you. E mihara. Ko roa au e whai ana i aia. Ne. Ai, Ai. i runga i te Ai. atapaki mātaki ana, Instagram. Mātaki ana i wana waiata. E mihi ana ki aku hoa, kia totima. Ai, Mori a e roto i ngā tau. Koia. Ai. Tēnā, kā tino mi haroa hai ki tāna, he wahine tino hu Māori, e hara i te me he whakāri noi ho tēnā mōna, he pērā rawa. Kā tūtaki atu koe ki tōna māma, kā mārama, nā kona i pērā ia. Tōna māma, a tāhua ki te waiata anō hoki, engari tangata a tāhua anō hoki. Ai, e ki tāna ke te tino mohi au kia, Jaden. We're besties. Nā ki e iako. Kā. Engari koe nei te pai o te kapahaka ni. nā. Tuapapa, ko ki te Tika. tātou i roto i ngā tau ko Stewart, Tony Stewart. Ai. Ko Turanga Mirito anō hoki e Tika. tahi i roto i ngā Teina tau. Moitara. Teina Moitara, ko eke ki ngā taumata i te ao whakaari auraki. Ai. Lion Nā te King. kapahaka. Ko te mea tino whakamiharo o tana kōrero mo te
ngā whea ko roto i te kapahaka. E pēra hoki ngā kōrero a Temuera, ne? Ka whakamahi ia i ana pūkenga kapahaka, hei whakarite i aia. E rangi, ko te tino mea whakamiharo o tērā, kaore ngā rangatahi e whakarongo kia Temuera e kōrera mo moerea. Me kāre rātou e mōhio he mai e tangata mai a kai. E rangi kei te mōhio rātou ki tēnei kōtero. Kua horapa tana kara. Ko ia te e wera ana i tēnei wānei. Hei iho pūmanoa. Hei iho pūmanoa. No reira, e aki ana, tō waitia te aki kia koutou kei ahi treiria. Tēnā pōti hia tautamahine. Tega, pōti. Kamatu tukuna te nama. Te nama kia anei te nama. A kei runga nei i tēnei wānei, tukuna a koutou tautoka katoa mō Jaden. Jaden with an Y. Ai, tino miharo. Te atu mea tino miharo. Ko ngā Māori whai rawa nei a Ngāti Whātua hāre ana ki te tautoko i te America's Cup. Miharo. Po he au i pai a Korea, ka kite atu au i tēnā i hare atu ana ki reira ka whakara. Oh, okay, yeah. He Ngāti Whātua. E mihi hoki a Māsia Hopa. Kaha o tana whakāhua. Ia rā. Ia rā, e rua te kaumāwaru rā pia. Kamatu e marama ana tātou ki te ua o tēnā mai. E piki mahi tērā. Kore i te rangi tuarima whakaro. Hea te taki whakaro mahi tēnei mahi. Hei whāinga pia. Tērā mā ngā iwi katoa. Ki te i te aranga mai o Ngāti Whātua o Nākei Nea. Nā kamutu me mehi pia rātou ki a Tuku Morgan. Nāna pia rātou i aki. Tino puta te uhu. Engari te waka, kawa, ne, e tūrangati rāna rātou i te ao kapahaka. He miharo. Nā, he tino miharo ki au te whakarewatanga. I te mea ko roa, i roto i ngā wiki, kua ta puta mai ngā docos, ne, mo te waihanga o ngā mai, o te waka, o te kawau. He miharo. Nā, e miharo ki au, i whakare waina, wau kua puta, e rangi te wau o te America's Cup, ke te kite au i ngā hononga. He miharo, e rangi, whakaaro Māori, he kaupapa nui tērā te whau waka, ne. Kōrero ki taku hoa, ki a Haumona Brown, he tohunga tārai waka anō hoki. Ko tana whāinga kia whai waka i a roto. Te kaumātoru pēr ngā roto, i roto rua, o roto o te arawa. I te mea i whakairohia, i tōna iwi e Ngāti Tarawhai ngā waka mō ngā iwi katoa o te motu. I nāi nei ko ahua tāma te haere, tērā momo ahuatanga ngeri kei te kia, kei reira, te mana o te iwi, me tōna hononga ki te wai. No reira, tautoko ana i tau tāua hoa. No reira, ko te whakaaro e ki ana, me putarawa, ko Jaden tētahi, he tauira, me putarawa tātou i a Aotearoa, ka kātahi a Aotearoa ka kite i ngā painga, o enei mahi? Wā, ki te hoki tātou ki te kapa kirikiti. Ne, ka puta ana te ihu hea te mahi tuatahi, ka waiatahi a te waiata Māori. Kia ora. E hia miriona mātakihanga i tēnei wā. No reira, ana i a mātau i Afrika ki te tonga anō hoki, ka kitea te whakaute o te iwi rā ki te iwi Māori. Hoki rā o mai ki te kāinga. I pera hoki i wiwi i ngā kēmu orimi pia. Ne, ko te ao Māori, ko ngā mahi haka e rā aruatanga katoa. Kamutu i Korea anō hoki, kua he iwi take tonu e noho ana ki reira. Ka tū mātou ngā Māori, ka hūro mai. Rātou katoa, ka whakanuia. He whakau, ne, he whakau i, ana i puta i Bradbury te kōrero, he whakau i te hiranga o te tuakiri Māori. Ki Aotearoa nei, kaua tātou e tuahua hakoa tēnei kāwanatanga hea i tēnei wā, i te mea tōna wā ka tanuku. Kau, Wow, me rehita tātou ki te moti. Rawatu. Hoi anō e tātou māhei whakakōpani i tēnei wāhanga me ruku atu tātou ki te wāhanga ki ana. Nau mai te hapa. Nā, kua whai oranga a Anipiki i te mea kaori e konei, no reira tāna e koe te ata kata mai. Ki hapa tonu ia. E whakatuka. Ko te hapa, kaore koe i konei. Koe rato hapa. Hoi anō. Hapa tuatahi, nāku. Kāroha ne. Kia pānui hia anohia e au. I whakaro au, tae te... Te whakahangu i te anō. Pāhua Māori tonu te noho a tēnei hapa.
Etahi kai kōrero matatau kei te rongohia tēnei hapa, no reira e hara i te mea, e takitahi ana. E whakaro au, e tae ana te mahi pērā. Koina e whakapai ana, ka panoni ngā ture i atau. Tika te hane. Anei ke te whakatikahanga, kia pānui hia ano. Ano e au. Nā te me kare whakaitea kia whakahangu i te ano. E rangi whakaro au, ka tae? E hai. I te mea he Māori tēra. He Māori tēra. O, ko te pātai Katoatia? Ai, koina pia te pātai. Hai whakaitea kia whakahangu i ngā kupu katoa pen, engari ano, te ano. Koina pia te pātai. Ahakoa te rite tonu o te rangona o tēnei whakahangutanga e ai ki ngā ture wete reo, ko te ano tētahi kia kaua e whai kūmuri hāngu. I wānanga hau i tēnei take ne, me whaia pānia kaki, te rape a tōna wā. Ka pai. Me whakai tātou. Ke hāngu i ngā ware. Ne? Era me, ka tukau te rā pātai kia whai te haumihiata, kore rawa i e whakai. Kau, koe nenga. Wānanga pai tēnei. Oi anō. Koina me mea tōna, ka panona i atau. Hapa tuarua, nāku anō. Anei, e haere anau ki te wānanga reo o te taitokerau, o te wānanga reo te taitokerau. He mahi te wānanga. Engari no te taitokerau te wānanga. Ai, koina i o ai, no. Karekau, ne, karekau. Ahoi no. Engari mena ko te kura reo, e whakaite ana tēnā nā te mea ko te kura reo, koera te whare. Well, ko te wānanga reo te taitokerau ki murihiku. I ki te koe taku kuia. Ai. He miharo ji. E mihi ana ki a koe e kui, ki mai ia ka mātakitaki ia wiki. Tēnei kuia, mōrehu, tāhua te reo. E hia tau e noho ana ki murihiku ne, tāhua ngāpuhi ake nei ki tangu o tana reo. Hoi no ka ki mai ia, hei me kāto manaki taku mokopuna, ani peki. Ai, manaki mai. No reira, we're on notice, G. Te kui a tāhua nei. Honge anō, hapa tua toru nā kere ama tēnei. Ko etahi kei te ki, he pahupahu noi ho tātātou i Pahawai. Rere mahi versus rere tū āhu oti. Āhu oti. Ko etahi kei te ki, anei kei te mea tika, ko etahi kei te ki, he pahupahu noi ho tātātou i whakatutuki ai. I'm pretty sure i pēnei taku hapa e rua wiki ki muri. Tēnei hapa tonu nei. He tohu tēnei, kaore tāu ai te ako. Kuni pēr kau ko te mōheo ki te rere ketanga o te rere mahi me te rere tuahua oti. Hea te rere ketanga. Kāre i te paku mahi. Ua. E ua rawatu. Nā te me ko ngā rere tuahua oti ki au nei, koera ngā rerenga ara etahi kupu me noho pū ki tētahi ture. Pēnei te i tatata ai. Ai, hapa tua whā. Nākua no hoki. Maramara keke. Nā, i tīpako hia e anaha tēnei, hei tauira. I te mea mōhio ke e hara tēnei te kōrero tika, he hapa tēnei. Engari, hei whakamārama noa ki a koutou ki te hunga ako ana i tō tātou reo. Maramara keke, piece of armpit. Koera te whakamauritanga. Whakahua kupu, ko te maramara keke ke te kupu tika. Ko te piece of cake. Ai. Nō reira, maramara keke, piece of armpit, maramara keke, piece of cake. Nā, i a tātou e pānui ana e te whānau, ko ki te koutou i te nui o ngā hapa, e tēnei mea te ako i te reo Māori, e hara i te maramara keke. E rangi me heke te maramara keke. I ki te ahu i tētahi kōrero pairunga i te ipurangi e mea na ahakoa ngā hapa ko te painga koe he āhuatanga tēnei o te reo ora. Kei te ora te reo, kei te whanake te reo, me ona piki, me ona heke. Nā reira, hapa atu, hapa mai, e ora ana te reo. Ai, tika. Whakatika hia ngā hapa. Hoi. I te wānanga reo o Ngāpuhi ki Murihiku ka mihi a tātou. E tētahi wahine ka ki, he mihara i te mea. Anei mātou e anipā nei ki ngā tini hapa. Anei koutou kōrero Māori ane ngā wā katoa. Kōrero mō ngā hapa nore e mihi ana ki au koutou. Whakatangata nei i ngā mahi nei a whakarau. Tēnā koe.
Kare tonu o te pirangi kia hapa. Engari, kona pia te mea mataku, te mea matua, ka mataku rawa te tangata e ako ana ki te reo, ko te hapa. Nā reira, me whai wāhi āhuru mōai, kamutu me whai, hea te kuputika, me whai kaha, ne? Tēnā koe, kei te ki koe ko tāua tō tātou, he rite kia Jaden, hei ho pumanawa. Tēnā koe, te tuahi, beautiful. Hoi anō, hārea ki nei. Hoi anō, hārea ki nei ko te wahanga ki ana ko something for the iwi. Ko te Labour Weekend tēnei. Ai. He rahi ngā kaupapa Māori ka tū i tēnei, hei tēnei mutunga wiki. Ko te Labour Weekend, hea te kupu Māori mo te Labour Weekend? Te reipa. Te toa reipa. Te toa reipa. Ko te weekend a whawhatiko. Ai. He pai tira. Ne, he weekend a whawhatiko. Ai. Koina te kupu Māori. Koina te kupu. Ai, e te whānau whakamahara. Tira pēr, e tae ana te kimi kupu pai ake i te weekenda. Reipa weekenda. Te whawhatiko, e pai tira. Ai. Nā, ia tātou kororo reipa weekend ana. He nui ngā whawhatiko ana. Whawhatiko. Ai. Ngā tia o te toki, atu hei ngā rangi oki nei nā. He tino hirahira tēnei whakataitai ki ngā uri o ngā tia oa. Anō nei ko te matatini. He ahu rite ki te ahurei. Ka matoa, engari ka mate rātou te tuku i ngā scripts e hia wiki ki muri. Wow. Ai, ka tongohia he māka. Ka Miharo. hamenetia. Miharo. Ai, no reire hika kāna ka tū aku hunaonga i tērā ahurei. Ko te Aotearoa Māori surfing title anō hoki. E mihi ana ki a koe brother tāwhanga. Nāna i ata whakairo, haere te me whakairo, nāna i ata whakatoi Māori hia e te hi o ngā papa. Reti. Miharo. So, heke ngaru Māori, haupoi Māori anō hoki, ka tū ki roto o te taitokiro, ki whangarei. Ai. Me te riki Māori, ka tū ki konei, ki roto rua. Ka mutu ko te Kingi Tuheitia Portraiture Award. Hea tēnei. He whakataitai tēnei whakatū hia, hei e Kingi Tuheitia. E aki ana i te iwi ringa toi, ki te tuku atu i etahi mahi toi, hei whakataitaitanga mā rātou. Nā e rua te kau mano tāra te taumata toa. No reira koutou ngā ringa toi, e koe ngonui ana, kia kaha. Kia kaha. Kei te hako i tēnei ate weekend e tūmai nei? Kei te moia hau, pono. Ai. Kua tahi wiki noi ho taku hoki ngā mai I Korea. Kia kerea mā, whawhati kō, kia koe, whawhati pera. Ne? Ko te... A koe? Kapahaka? Karekau. Kei te whawhati kō mātou. I tērā weekend, I ata kia hau ki a koe tamahine. Right? Ka harawa tā koutou tā kouroa mahi titiro I runga I a kouroa waia, ne? I papa, kei te mahi māra tātou. Rawe. Kaore taku te mahine taku pōtiki I pakurata. I te noho I au waha pāmai, he wera. Keria ngā kō. E ngā kō he māra nohi, paku nohi. Kō he pēra rawa tu. Ke te paru aku ringa. Pehe koe mapai, kei te hako He whawhati pera te mahi. Nei mutinga wiki. Ai, whakatā. E te haere atu aku ngā mātāmua ki te whakataitai haupoi. Tā mātou he whakatā. Rawe. Tino miharo e te whānau. Nā, I whai wāhi ahau ki te kōrero, ki tētahi kaupapa e kia ana ko te Kupu Festival. Nā, he miharo, I tai atu te tangata nei a Montau ki te kapo e tehi pikitia. Anei, te Kupu Festival. Kaupapa nei, ai whakaweawe o tātou rangatahi, kia kimira I tō rātou reo tuhi, tō rātou reo auaha. Miki, kia whai wāhi rātou ki te tito waiata, te tito haka, te tito puka, te aha. Ko te painga ko ngā kai kōrero, ko kōrero I te atane ana, Lisa Carrington tērā I te atane. No one else than our kahurangi dame Lisa Carrington. Writing
is about telling stories and good stories. Being an author. I'm here presenting my amazing book. The book is about 8-year-old Lisa. She has a dream, she's going for it, and there are a few ups and downs. Really, the book is about sticking to things when they don't quite go right. My best is good enough. Ko te hiranga kia au nei, kia kitea, he taonga tuku iho tēnei mea, e mana tō te tuhitui, e mana tō te kupu. Nā reira, ko te wāhi kia tātau, neki, he kaue tonu tēnei kaupapa ki ana mata. Mihi ana, ki te koutou ia Lisa Carrington, well, I muri tata mai aia ko hau. Te puka atahua, te puka I reira katoa ngā kui, Lisa Carrington, ka pai, tana puka ka tua hau. Kei te kōrero mo tēnei mea, te colonisation. Anei au ko waiata. Yeah, boy. Raps! Nā e mihi ana ki au koutou ngā kai whakarite I tērā kaupapa, he atāhua. Ngā kai rotorota, I tūtaki hau ki tētahi o aku tino kai rotorota, tangata tuhi rotorota, Robert Sullivan. Me haro ia, he momo rātou, ngā kai rotorota. He momo rātou. Hoi anō, e mihi ana, kamutu e te whānau, kei te, e tai mai ana te wā, me whakaoti tātou I te terenga nei, ne? Hei te whāwike tū mai, ne, ko te final episode. Nā, ka tū he hui mataora nei. Kia ora. Me whakarite koutou, tiki o whakarite a koutou babysitters. I te mea, ka tū, ki konei ki roto rua nei, hei ngā wike tū mai nei, hei ngā rangi e tū mai nei, ka puta ngā pānui. Nō reira, haere mai, Kiwi, haere mai. Ka pai. Tēnā koutou. Tēnā koe, te Ani Piki, tēnā pai. Nai mai hoki mai. Tēnā koe. Kau e haere ki kore anō. Ka mihi atu, I runga I tēnā, ka tino mihi te ngā kau ki a koe hinu rewa. Ai, hinu rewa, hapa kore. Hinu rewa, whakatika I Ashei. Ai. Nā, tino pai. Nau mai hoki mai. Tchē. Ka kite. Ko te reo, te take.